kurikira ikiganiro isi n'abantu umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'abangaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. Mwiriwe, kuri uyu mugoroba nabwira abaturage ba Amerika ndetse n'isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze igikorwa cya gisirikare cyahitanye Bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda. Mu burasirazuba bw'isi yari ishusho ya Sekibi, yabaye umwanzi nimero ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuterabwoba watsimbaraga ku idini rye ndetse washinze umutwe wo guhindura abayisilamu Al-Qaeda. Osama Bin Laden, umusilamu wuzuye, akiri umwana yahaga umwanya isomo ry'amadini nyuma yo kurangiza akoresheje ubukire bwe mu gutera inkunga y'abarwanyi ba Kisilamu mu ntambara ya Soviet muri Afghanistan. Umutwe yashinze wagemuraga intwaro n'ibindi bikoresho bakanatanga imyitozo ku yindi mitwe ya Kisilamu mu gace ka Saudi. Ubwo Leta ya Saudi Arabia yemeraga ingabo z'abanyamerika kurwanira ku butaka bwa Saudi, Bin Laden yavuze nabi leta y'igihugu cye cya Saudi Arabia maze arirukanwa ajya hirya muri Sudani, n'ubundi akomeza gutera inkunga intambara za Kisilamu. Nyuma y'uko umutwe we hari ubwicanyi unaniwe gukora, yahise ahungishwa muri Sudani ajya muri Afghanistan aho yabaye. Niko gutangiza intambara ku banyamerika afite umwanzuro uvuga ngo Declaration of War against the Americans occupying the land of the holy places. Yatangiye kujya ataka ambasade z'abanyamerika zirewe mu mujyi yo muri Afurika y'Iburasirazuba n'ahandi henshi mu duce dutandukanye, kugeza ubwo ibyaha bye byageze naho yataka World Trade Center, inzu ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahise aba umwanzi wayo wa mbere, n'ubundi yari akenewe n'ibihugu byinshi kubera ibyaha byo kwataka abasivile badafite n'intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2011 zafashe icyemezo cyo kugaba igitero kuri uyu mugabo ufatwa nk'ikibe mu isi. Gahunda yari yo kumufata yabarwanya akicwa. Nyuma y'igihe kirekire yamaze baramubuze, kera kabaye ariko Bin Laden yaje kubonwa ndetse aricwa. Uwari hejuru y'ibi yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, Barack Obama. Umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda. Gutera kw'abanya-Iraq muri Kuwait mu 1990 kuyobowe na Saddam Hussein kwateye kutumvikana mu bwami bwa Saudi Arabia. Bin Laden yahamagaye leta ya Saudi Arabia kwamagana kwivanga mu rugamba rw'umuntu utari umuyisilamu. Iyi leta yamuciye amazi maze iha uburenganzira ingabo za Amerika kurwanira ku butaka bw'iki gihugu. Yakomeje kujya avuga yeruye kuri leta ya Saudi Arabia n'ibikorwa byayo kugeza ubwo nyuma y'imyaka 2 yirukanwe yimukira muri Sudan. Mu buhungiro muri Sudani yakomeje kujya avuga nabi leta ya Saudi Arabia ndetse n'ingabo za Amerika zari muri icyo gihugu, bivuga ko yagize uruhare muri Egyptian Islamic Jihad.
nyuma yo kugerageza kwica perezida wa Misiri ariko bikanga. Abanyamerika bashyize amakosa kuri Sudani bavuga ko ishobora kubitera inkunga cyangwa ishyigikira iryo terabwoba. Icyaje kuvamo aho Osama bin Laden n'umutwe wa Al-Qaeda barirukanwe muri Sudani mu 1996. Nyuma yo kugaruka muri Afghanistan, bin Laden yatangije intambara ku banyamerika avuga ko aribo bateje ibyago ku burasirazuba bwo hagati. Yatangiye bushya maze akora urutonde rw'abari kumufasha bari bahuje imbaraga mu ntambara Soviete kugira ngo bamufashe mu gitero yari agiye kugaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1998 bin Laden yashyizwe ku rutonde rw'abantu 10 bashakishwa cyane na FBI, ikigo gishinzwe iperereza no kugenza ibyaha ku ruhande rwa Amerika, kubera ibisasu yarashe kuri ambasade z'abanyamerika byishe abantu benshi mu mijyi myinshi muri Afurika y'Iburasirazuba. Uwo mwaka urangiye, ubutasi bw'abanyamerika burwanya iterabwoba bwamenye gahunda ya bin Laden yari afite gushimuta indege. Nyuma y'ibitero byo muri Nzeri bisaga 11, FBI yabonye ibimenyetso simusiga bihuza Al-Qaeda ndetse na bin Laden mu gushimuta izo ndege. Nubwo yabyiyakanye bwa mbere ko atabirimo, yemeye ko ari wari uri inyuma y'ibitero biri mu mashusho yagiye hanze mu 2004. Bin Laden yashakaga ubwicanyi bukomeye cyane mu bihugu byinshi, iterabwoba ndetse n'ibindi byaha byinshi mu bihugu bitandukanye. Izina rya Osama bin Laden ryari rifite aho rihuriye n'igitero gikomeye cyabaye kuri Amerika ndetse no mu mateka y'isi cyagabwe ku nyubako ikomeye ya World Trade Center tariki ya 11 Nzeri mu 2001, gica Amerika umugongo. Yahise atangira gushakishwa bikomeye cyane FBI. Ukomeje gukora iki kiganiro Isi n'abantu, aho uyu munsi twagarutse ku buzima, urupfu n'igitero cyo gufata bin Laden wahoze ari umukuru wa Al-Qaeda. Ubukwe bwe bwa mbere bwaba afite imyaka 17 mu 1974, yaje gutandukana n'uwo bashakanye maze akomeza gushyingiranwa n'abandi inshuro nyinshi. Papa w'abana bivugwa ko bari hagati ya 23 na 20, yagiye akura mu bagore benshi. Abenshi muri bo bagiye muri Iran. Ibi byose byaje bikurikira igitero gikomeye cyayobowe na Osama bin Laden ku nyubako ya World Trade Center mu 2001. Nyuma yo kumara igihe kirekire barananiwe kumufata, barayobeye ahari muri Mata mu 2011, perezida uri icyo gihe Barack Obama yategetse kugaba igitero cyo kwica Osama bin Laden mu gihe yaba barwanyije no kumufata igihe nta kindi kibazo yabateje, nyuma y'uko bari baramaze igihe baneka aherereye. Tariki ya 2 Gicurasi iki gitero cyarabahiriye aho yabaga muri Pakistan. Ni igitero cyahawe izina rya Operation Neptune Spear, gikorwa n'agace k'ingabo zikomeye za Amerika zitwa SEAL Team 6 cyangwa se Navy Seals. Ku isaha y'isa 9:39 z'ijoro muri etaje ya gatatu niho Osama bin Laden yarasuye isasu ryo mu mutwe impande y'ijisho rye ry'ibumoso. Obama nabo bari kumwe muri White House bariruhutse. Ni igitero abakinnyi ba filimi bi Hollywood bo muri Amerika bahise bakoraho filimi ishingiye ku byabayeho bise Zero Dark Thirty about the Navy Seals team. Osama ubuzima bwe mu isi burangira uko. Byavuzwe ko yagiye gupfa afite ubukungu bungana na miliyoni 50 z'amadolari. Ku rundi ruhande rumwe, abaro benshi b'abayobozi b'ibihugu cyangwa se abagiye bishingiye imitwe yabo bitewe n'impamvu runaka, ni bake se cyangwa se urebye ntawo bagize ukumvikana hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bitabo byinshi by'abanditsi hari abandikaga ko impamvu ari uko ibi bihugu byabaga bikize ku butunzi kamere nk'amavuta na za essence, bityo bikazanira ubukire bene ibyo bihugu by'abarabu, bikaba imbusa n'intego ya Amerika yo kuyobora isi. Amerika nayo igakoresha tekinoloji yayo n'igisirikare ikajya gusenyagura ibyaga byarubatswe n'abayobozi b'ibyo bihugu, ndetse n'abaturage babaga babayeho neza kubera ubutunzi bw'ibihugu byabo, ubuzima bugatangira gusubira hasi. Imijyi yabo myiza babaga bariyubakiye kuzaramo ibiporoporo by'amasasu, bikarangira igihugu cyari kimeze neza gihindutse cy'intambara, abayobozi babo bakicwa. Ingero zo nyinshi muzakomeza kugenda mwumva mu biganiro byacu kuri bano bategetse cyangwa se abababo nk'ibyihebe by'iterabwoba mu isi. Nyamara ntawe uvuka ari ikihebe. Ibyo byose byabaga mu buryo bwa politiki igezweho yakorwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kubanza kugaragaza ko hari kitagenda muri icyo gihugu. Nyamara hari ibindi byinshi bibyihishe inyuma. Abarokokaga ubwo bumara bw'ibisasu bya Amerika bahitaga nabo bashinga imitwe yabo yo kwihorera, bikaba imbarutso y'abahawe izina ry'iterabwoba mu isi mu bihugu byinshi by'abarabu, nabo bagahigwa bikarangira bishwe. Iyi ni imitekerereze iri mu gitabo cy'umunyamerika wakoraga muri Iraq, George Kane, wivugiye mu nkuru ye ko yabonye Amerika itera ibisasu muri Iraq agapfa abana bato bari bavuye ku ishuri basaga 43. Vice Perezida wa Amerika agatangaza ku mateleviziyo ko ari ibyihebe byapfuye, bikarakaza bamwe mu banya Iraq bagafata umwanzuro wo kwihorera, bo bikabaviramo kwitwa ibyihebe. Nyuma yo gutangaza ibi, uyu munyamerika yaje kubirirwa irengero.
wakoze gukora iki kiganiro Isi n'abantu. Nyemere cyane ntitugisoreza, ahubwo tuzasubira ubutaha ku wundi munyabigwi cyangwa se icyamamare. Icyo busabwa ni ukudukurikira umunsi ku wundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo naho ubutaha uri inshuti yacu. Genda Isakara SGP. Imana ishobora byose ihaza ukwifuza kwawe kandi ugira ubugingo buzima.